bayafufa bosifufane, bayafufa bo kick it show, bayafufa bosifufane. Yasho ishayisile small voice lapha enombolweni step 28 emabhilidini yabo general espansuleni phakeme namanje ngizosho emajiteni 1246 SKF eMpumalanga sazuzwa yiyo le engashayi green ngathi robot elivulela ikari yilezi esiphila ngothando ibambisene namajita yasekasi inzondo igcwele kodwa sibhekisa kumdali wezulu nemhlaba yizo zama bad company ehlezi kunenzondo kodwa isipho esinaso abasazi ngendaba yabo abosifufana elawara msafura nyosi ma percent kilo the beam sapa flex ifanafana ziphumza team first ifa ayaka JR nabo K lezo engiphila nazo. Ashisa wena man impili nzima akukho lula impili ivilwa lisazojika umhlaba uyahlaba uNkulunkulu sicela amandla awusipha amandla nansi phela inzima lendlela inamiva iyahlaba kututhanda ilula lendlela banehopu kuzolunga nomani impili nzima akukho lula impili ivilwa lisazojika umhlaba uyahlaba uNkulunkulu sicela amandla awusipha amandla nansi phela inzima lendlela inamiva iyahlaba kututhandaze ilula lendlela banehopu kuzolunga nomani bayafufa bosifufane bayafufa bo kick it show bayafufa bosifufane abosifufane bayafufa bosifufane bayafufa bosifufane banenzondo la ngaphandle bayafufa bosifufane bayafufa bo kick it show bayafufa bosifufane abosifufane kututhandaze ilula lendlela banehopu kuzolunga nomani impili nzima akukho lula impili ivilwa lisazojika umhlaba uyahlaba uNkulunkulu sicela amandla awusipha amandla nansi phela inzima lendlela inamiva iyahlaba kututhandaze ilula lendlela banehopu kuzolunga nomani